wala Sekibuhchhuak reviews kanon nei dona Sekibuhchhuak reviews hi thil thar turania tun hi Sekibuhchhuak reviews masaber turania ei tun tuma kan product ho hi kanon review tur ho hi hei kan mai om tur maya hei lai mi pathum hi wireless mic ania chuan hei lai hian wire lavalier mic antia hemi mic kan man chi nia hei hi masaber an atel hong se nang chunga hian instruction manual oma heta hian hei piece ni transmitter le receiver omni RX le TX wireless system a hian RX ti hi ai ni chuanin receiver ti nania hi camera lam man tu ti nani chuan ate kan hi TX ania TX ani chuanin transmitter ti nania hi a mic lam pangania chu hi TX le RX aron kenga hi kanan test na khan along man thei tur nga ma se emi transmitter piece hian microphone alo nei lem lowa ashan pain lavalier mic ashan pa telema heta hian a kengtela hi a lavalier mic ania lavalier mic nena man tel tur ania chon heta kan vidlu tanga chon heteng laya tie clip kan timea mizo chon hetia votel tur khan itane khami tel lo kha chon man kan tungo ta engma kha lo hriat thei si lowa steng chun hei heteng an accessories rong keng nol mea hi tian a case ang de a keng ve theita a protective case te poni panga a changkang ang reng khop mai chun hei hi atlak pal vennana a orna thuyani chu hei jack hei hi TRRS hemi hi era hen a ring hi pathum omta ni hei hi smartphone ho man chi nia chon helap panga hianin TRS ani helai tanga kal tur khalita ni TRRS in bang sa to khop me san chu vlogging tuna chon phone a anti vek vlogging ju ti khati mo chu hei aman thei don ta ni phone a hei hian chuan ta adang ram keng thota cable dang hi hei hi chu apang ngai camera le a receiver man na khanita TRS an thungta tip ring sleeve mo tunlai product re hi chunin smartphone hi an target vek to ni chan chu kan thawa vlogging le smartphone that je kan thatwa tuna phechon thena chon 8K thei to smartphone a helai kan camera tam tak ai khan na thrim thrim to tunlai phone tam tak hi chu wa chuan phone tan man turen ar siam sa ni hei hi chuan ta USB cable USB charger cable ani chu hemi battery hi inbuilt ania hemi a battery charge tur battery kha kan chiat ta en ngal lokanga darka ruk adai antia a distance hi a thui zong hi meter somnga antia ase kan pesa chon meter somnga ai thui chu di metro meter somnga nia hemi kan test na hi straight line chu nia fit zan hi somnga vel kha thleng kha chu ala receive theya masa kami pia china kha chon tlem chon signal kha chu loss deu zeu to baka line of sight om lawa a receiver kha nena straight line in mu lo kha chuan tlem signal kha abo deu hret to hla deu china kha chon chu ta hian helai po hianin meter somnga barrier free anti hemi enge straight line of sight hette in mu thai ang kha kharon soitel aron hisap ani ta po hian meter somnga ti khan chuanin a battery charge chung hi ari ve thokhat vein ka she thili kan charge khan tharlak khani ma se charge chung kha rei ang reng veu mai chuan hemi tho hi a dual version omani dual version a chuan hemi a transmitter kan ti zo a mic lampang zo ka hi panni om theya chuan hemi a receiver a hen pakhata hen a panin lut kop theye hemi po hi hat on chinila alan pha chon ta hen hei AB omta AB hi hemi AB ang khan aning hal ta ni pani mang thei turang khan hetia han on ve ve hian signal lang ta ni chuan ain man to ta no mata ain man to ta channel number khu 563.6 an ta ni tan kan thakanga a transmitter azok hian a receiver a point thak ve kha zel tari panin khawang khanin signal in mulo kha problem kha omwak don ni hei hi ani LB kha tuna transmitter hi a shan paina om ti na me a leitur piece khadala om a piece khathi shan paina lei thei nge ka che lo ma se hemi tho hi a dual version om ta chuan a single version ta tuna kan ket chu a single version ta chuan ka hret chu lo chuan hei aman hi kan ha cheng che lo tuna hen chan chu aman he danglam na sat thina wangin sin khata tanga
sin ka sanga borvel ni a dual version le a single version kha tuna mi hi kan nei hi single version ni a atlom jok don ni hi tuna hemi LWM-308C kan test na footage lo thirila tuna hian 308C kan test meka fit som ni vela ko mek check 1 2 3 enge an kanenang tuna hian zan dar red le chan vedar ko don ania test le meka fit som liat hello check 1 2 3 1 2 3 trong shet them reception enge an lelam kan hoi le anga check 1 2 3 1 2 3 da pia thakop mai next fit za vela ko meka shet them dan tu tuan Dawrpui bara bazar phei SBI atanga electronic center kot zone vel ani fit za borvel check 1 2 3 check 1 2 3 1 2 3 check le reception an kanenang ala pia thavio mai test le mega berria reception po tha tu na hian fit za le somli angvela gom meka state bank atanga mana and sons angvela ni tu na hian interference danga omlo fi emoni tu na hian fit za ni vel oma 308C test le meka state bank atanga Johnson diesel sales and service vel thlengkhani le tuna kan huang khan 308C chu kan han test ania arrange po athuyang ren piana rinain amar chu kan test na lai kha bara bazar Dawrpui phei bara bazar ania state bank le Johnson diesel coming car khane fit zani atanga fit zani somnga vel ning ka share engam chang khan signal loss om na chin kha ilasha jeng fit zani bol vel thleng ka chuna thain ka shia chuan ma kha po kha I kan omna kha open air ani ta open air ni ta lo se hall chu ni ta se je jok ngam o ka tia achan chu line of sight nei thosi ma se enge adar tal tu ta chuan so like kan test mun kha ka hriat so lo chuan I mobile tower nge mai kha om tro o tower om boka tower pa ngai om chuan in chu baka geo hoina an antenna an radio monika lo bok khami rainbow RC mobile world chung vela khan chu interference engamata signal zo om ve mei thaya kha wang te pokha interference om ne mei thaya amaro chu signal loss kan mu kha chu range a khan nin ka shedewa ni do ber o chuan a thapian ka tia I current ai khan hei hi ka ga be se ai tha ka ti chan chu wele so hi sang hi kan hmang ve nol to thawa in chu nai te apo hian signal man tha thawa hian in signal drop atam du ve woni hei hi signal drop om ka thamang lowa ma se a distance va kha chuan lo thei lo chuan om lo thei lo ta signal drop ka chu ma se a tha ka ti current ai chuan in chuan a mel po hin al phian mai hei hi nal rawang rang o nia wakit to kit po ang deulam le phone man lai phone flip phone te ba nal rawa baka man na tura zir khani ve boka open air engamo range la deu kan mangdo nem chu ka shalawa man na tura inang lawa amaro chu tuna kan man nang chi close space controlled environment anga te chuan a that lo na tur chu ka shelem lawa aman te po hi aman range po hi singkhat sanga ti borvel nema chumi range ha chuan brand dang alar ma sa ho ngai to chuan a tlomang ran khop mai hetiang a tha range ha chuan kha LensGo LWM-308C kan mudan chu nia a tha ti le ti lo chu kan tha che lo ke ni chon a tha kan ti vi wa hi aman point phu ka tia man tlak don ve min ka hri hei chu tuna hian 348C kan test le meka fit som hnia bok kaloma enge an audio kan lo enang hello check 1 2 3 1 2 3 check 1 2 3 tuna hian motor tlan om lem lawa sound chu receive thavia tur anga me fit somli vel kan om mek ani hello hello somli vel kan on le headline range chin hi ang thei to lawa zeu ani ole tun tuma chuan LensGo 348C ania road go
chu ang khani a mela chuan hei tuna kan man lai hi nia hi aron keng tel ne bom hi tian a tha ang reng khop me bom a hian rokat phel langa hetia da me tur hi ta ni chuan a bom a hian tian ne charge tur ta ni a bom ka hum sa bera ka rom chu heta hian USB-C charging om thung ta a tha ka khop me USB-C charging an mang hi ma se a bom ka hum sa bera ka rom chu Apple earpod teron dang ta a bom a power ngai lawin kan da to pina charge thei ta ni he thil chu ama hi power bank ka nei lawa he thila hian power bank om lawa heta tanga sira tanga charge top khani ta hela hianin a display ami a charging LED hi haron lang thei bok ta ta hian a charging LED kha a sen aron sen vet vet chelta chu a that view rol khanin ka base phalo de ule khalai big te khanin ka base phalo ka tiam je chu awal samani wa sam thu chuan heta a transmitter charge ta heta receiver pani charge ta a thal tuk that chu ma se kalul ru chuan tlema enge aman te po u ve de thak to ta hi chu heta hian ama hian power bank nei nga se chuanin tuna hei lo mang down thok po ni taila a chunga da maya in charge thei kha thei se katia ma se power bank pa ngai pona charge thei don ta ni hei chu ol sam chu sam tho hei hi tuna kan nei housing a chuan to ber ni ka thia sing ni atanga sing ni sanga borvel ania masa road go te ai ka chuan ala tloma tro road go compete turan siam khania road go ho kha an fak khop me a review te bo kan en for a pian te poi nang de chi che tha chu thavero khop me tuna kan man tuna hei kan shoot na interview ang chi te lo ni ta se tuna close space anga te chuan social na tu chu ka hrelem lowa ama ro chu social vedu me pakha chu review te ni boka a to bere thaber tura kan ngai kha arrange kha a thui lo ta thata kha amuni na zur lo wange nia a signal a fu lo zo ngan ni o enge omzia ber khani ta hrelo le amara chu enge a package ro chu a thare wang review hemi charging unit aniang chu berana tra ama bom ye unit a chang kang reo a chuan hei hi anung a hian makna tipa nei ta hian hetia phoi me hin ta khop me hi po hi tin da toila tia bo me khan ta kha awal samang renga ma se ki korve ra hin da toila an hetang em ti chu ka halawa chuan a thak ti lo pakha chu win ma firon keng te la hei hi pon vela thi tho na sa chuan a tang kai don em ani chuan hei han hong toila a chunga hianin hei a mic a he om ta ni a mic bula hian mic port pa ngai mic jack pa ngai 3.5 mm mic jack pa ngai kham ta mic te thun the na helai da kha mitam ta na rem khar lo me theya san chu thom no te lo thol do te mo me chia te phe chu na rem chang lo me theya kha tiang kha chunin lavalier mic kharem chang jok ta chuan thil dan thale do pa bok chu helai hianin record button hi om ta ni ta hianin hei hi tuna ama hian nchina khan kan test na khan signal te po alos a kan boi deung heng heta ti meang kan base ang range kha nei lo ni ma se range kha e pon toy ma se helai hi ama hi voice recorder ang khan ha hrim ta ani kha chonin kilometer khat po kal pui de ta la a recorder khan en record chung chuan battery am chung chu ai a thadon a man ta don ni me ya ami a voice recorder ni nei thangal khop me chun thil tam taka tiang interview te han me ta a chang chunin lelama thil eng model mi lo thil ru ngai te om ta se du chuan tlai na mute na om mani a power button he han me zeu khana mute theya chu han me khana mute chun tlai hela ya button pakhat jok LED pakhat jok hi a pol jok e ron pheta khana mute ni ti shet na ni ta chu tangkai don rewin ka sia tangkai khawang amara chu film khur ve le nga ya engmo han khoina ve la khan me pa zo khom thina zain kan record ta po zain kan record na po lo met sual pala engmo chen chu soi that le ta kha ngai a that ro ro ne boi thana om ve thei tat arrange kha chin khan ama hi chunin 50 meters vel thoi chun base dan ang hi chun i mela company na mata 70 meters 70 ha chuan man phalo ke ni kha chunin ama hrim chu concept pe chu thaka ti arrange kha ani me ya social tur chu pa outdoor ta amara chu that ve le na chu nichinai soyang khan ama hi a shan ve ve hian audio recorder ani ngal tap me ni audio recorder shan pa leile angai kherlo anga te me ang e khati khami budget ang zong pe chuan tuna pona lo mang taila signal loss lo pal poni se security tan
hetiang laya memory card nena kanin arm page chuan signal loss pala po tikhan memory card mi kha kan la chuak lenga video edit na chuan kan la sync le thei zel tunlai chuan thil re hi redundancy te enge recording pani te than chuan option page movie shooting ta page chunin heta boom mic kan tia ta lavalier mic wireless mic nen ani achan chu pal se aboi thlak ani chuan in neina ten man page chunin amo live program ate live program an lo record ta anwa sound omlo tur kha chu apoi tu ni ti non le thei to ni live program te page chu audio ranga dap le ngai kha chu boi thlak to ye punin lo ta khan soi ve no nga tra tina bak anwa audio dap hi shimshimin o hitibul duwa timang enge a moment kan chen lo chon mo baka ambient sound an ma anumna environment ambient sound zong nen khan ai nang to lo chu bang voice actor ten ni ngot lo chuan ai nang lutuk to don lo hemi pack error hi chu ti dei la arrange kha chu du thu chu sam khar lo me the amaro chu a pack error hi chu atha ama a charging unit ron nei om chunania chu ta ama hi standalone shan ve recorder ang to panita somi receiver tel khar lo posan audio record the ta shan pain chuan he thil hi a single version om boka ti meng pani chi om kan te sa ma se hi pakhat chi om boka ni pakhat chi than ti khanin a receiver le transmitter ani mai ta chuan transmitter pani om ta ni road go true abi takin neng chu hemi abi chuanin computer la siamania a wireless signal lo thalo tuk lo po kha tun lai memory card 16 GB te page to lawa zanga zar gu vela mi ani ka shria chu wa chon memory card leya pali panga po leila a fu zokin ka shre ge chu chuanin feature pakhat chu hemi clip hi camera chunga khan avo ve the hemi flash vona hot shoe mount cold shoe hot shoe amount a khana clip the chuanin magnet khan a chunga hian a receiver kha da vele mai the chu atangkai bok don ni chuan LensGo 348C dual wireless mic hi a tha kan TV a tha aman po phu ka tia road go a compare ta nen kha chonin a compete ta nen kha chonin a that lo na bo nei thawa chu ti ruwa chonin a tha ti na ka nga zok ma a chan chu khalai wireless signal lo tha lo kha chu apoi ka ti vak lo zok heta signal quality thatak wireless lo chon memory card a safe a chonin signal quality thatak kha ani ngei don cheng sa chu a tha ka tia ta hen recording sa te po manga kena a hret beng chu LensGo LWM-318C YouTubers the video editing khoite tan chuan thil tangkai takani aman hi tlom boka a price range hi sang riat tanga singkhat kai lo ani chu abom te poi a packaging te bo thavia wa he receiver le transmitter om ta alema kan muang hian receiver camera lama kan danga chuanin a transmitter lam hi lavalier mic angin kora a clip be thea thena chona or thea wired mic po a thun na pin lom le zela hengi pocket ta po a bo de thea chuan enge a bom chunga hian han ene la zo enge thong vele se hong popila hei po hi magnetic thawani hi tlai helai big ta he hei poi mo ta kha anom lai do bom thadok me keng tela a mic le a receiver pi lama a bom chungi hianu wa sang keng tela hi wind muff ang chi dead cat ang chi kha keng tela lavalier mic keng tel bokani hi chuan micro USB a charger ta na kenga tie clip chuan hi TRS ania hi camera le receiver man tur ani chuan hi TRRS ani thungta hi phone man tur bi ka siam ani hemi cable big te hi chu micro USB hi pani ron king ani hi a charge na hi chuan hi magnet thawani hi po hi khoilai mo kan belanga sticker oma helama hian kan belanga ti khan vada mai tur khan ta hi chuan he thil hi kan soi thui ngal de ulaka kan mang chin to nuala hemi unit big hi a tha ka tira khup maya kan test na po hi a tha ka base ai thai he thil hi a san chu azang khaya chu bi pelama a signal mana thani chuan mani khanin launch program info bikes lama
live kan manga mic pa ngai khan mang tho sia kenin smartphone in kan live du sia kan ti dan chu hemi big te hi an microphone an vaton bet vet top ta selo tepin chon kan tin an vati bet ta a mic khan akal reng ta mai ta ni chon an mic an mani mic zok a sound lo chhe upon heta tang hen ke mani sound kha chukal de ta chu wang chonin azia phian mai ka tia ol sam ang a te sia ma te hi chona battery life kha dal kal nga vel thonin ka hre he thil hi chu ama hi heta kan product review LensGo hawa hi chon ama na tom ber tu na hri chuan ma se ke ma chon ka du ber ta thei thil hi a tha ka thiriau niche ka soeng khan smartphone atan tun live page hey IG live Facebook live phone atang de kan ti zoom te po taila ti khan phone atang de kan ti phone a khan tibet mela hemi cable mang khan ta kan vuang atro ka phone a lelam kha phone a lut menga chu ola sam ka ta thei thiri a tha ka thiriau chon hei hi dead cat kan ti kha ta hian wind noise le pop filter ang te poni pa nga lang chu lo loin khatiang tang khan man thei ta chuan heta hian ten an vole vele me khan ta ama hi toxi lo tha ka ti khop me thili piece pa hi te hin chuan hei a bek ron ken tel nei hian khoi a poking donela ol sam devin kan ak chop mai don ta hei a safe zone bok ta ni hemi elo hi chuan hama hi ol sam em a heta hian a me na on na om ta dikhan ein man hal ni me a ol sam re ni a simple thil enge mo sang kan test to ta hetia thil sang set ngai tok te hi em cha chon boi thak na omani hetia ol sam de wa han on pop man pop khani mai ta connect ba chu te man pop khani mai a thena chodin signal chalo ni hi atia hetia enge mo ti kol ngai te kam ta kha chon hei ol sam ka ti ge chu ka du ta thei hi LED light pakhat om top a button pakhat om top ol sam khap ma mang ngai lo tan po thiam lo turum lo ti mai ang mo hei chu ol sam lu tuk kan han engine hawa rena khan hemi magnet manga ang lo vekhinita hei a convenient khop me ol sam ang renga ama chu atak taka hian kan la test lo wale chet na tamte in no lo nek paltani ta se nge anang chu ka so wa he tinan hen te hitin khanda chaila ki kura te hian tian level er mic nan khan enge model hak khana tha thei gem ti chu ka che lawa amar chu a magnet roi chu that chu thak khop me a het khep khop me thak khep khop me tiang vel khan ni he chu hei that chu chuan helai mi hi interesting deuh mai bok chu tunami tan bi ka man tura sem hi ni thil te hi interesting ang rang khop me a transmitter kha om ta mic lampang kha tian kan vo chuan interview mic kan ingal me ti khan ani ngal me a tha ka ti khop me thil hi material hi ne silicon ne tia han lo ve pon noise om lo mela ti han vo le phei chuan a zet ovia wang win noise ti vel ang kha chu mic pa ngai interview mic ta kan ta te kha chuan pandemic line boga het in ladeu le ka ngai pon a don rien ka sia also ro pui me se tu tan pon he chu tu tan pon a man the ni technical vak angai lem lo ngai lo on top a man top ani deu ber me a price he atoma bokana hengo wi wireless micro ra he atom ngai lo wa te me a tha pa ngai chin chu a tha pa ngai chu no atom ngai lo wa chu bang hemi LensGo hoina non until ron ti until ron siam howi a thakop mai tun lai ke ni ang budget nei sang vak lo ta pe chen video filmmaker tan jon thata kani tuna kan test na footage lo en leila arrange te tuna yan 318C kan test le meka fit som ni bor vela hello ma enge reception le range kan test don ni tuna hian fit som level a kom meka chuan nungzongin tuna khan receive them check 1 2 3 1 2 3 check 1 2 3 fit za bor vela la oma reception engan kan check leang 318C ate berhi check 1 2 athavia ni chu problem hi a cable nge ni ka hello at elo le zeu thina mo ein machon zong chuan reception chu thavio masel hi a bag zong in ka pay kani check 1 2 motor liana lokala enge reception an kanenang motor liana hian ka tong in thathem check 1 2 1 2 1 2 tunan electronic center kapel phaya mana and sons thleng phaymeka
tunai hiya hello check 1 2 3 hello fit zan hi vel chana chiang to vak lo signal om zeu chawani to me ole tuna kan filter kan test na kan na enge ingai dan zoeng tun chuma kan test ho big a chuan arrange kha a thaber lawa a cheber lo boka alai hol ma pathum kan test a aman kha kan soi to na che han sa le tanga sing khat in karan ta pui ani ta I aman nen ain phu ka ti e ma ti ka he thil hi a ola sam ka ti e bem boka mang thiam lo lawang tuk ani he thil hi chu wang chun phone smartphone mang thiam to tan chan pan thei ge ngei har sala ul tuk chu wang chun hei chu tha ka ti thot kai aman po ain phu ka ti pe pon ka du thot hei chu voi ni thum kan mang to a kan man to na pianga min la ti be dong lo I kan soi be lok nga signal drop a ma kan thil dang kan mang thina signal drop tong la lo la ya hei nge lo re su kan kam thin ta he thil hen I vai khat charge khan program voi thum nge ka kalpuya I vai khat ma mi a fail lawa I signal problem om lawa mi chena kan range test ka chu a thui de hrim ta kha chu distance a thui hrim ta kha tian ni lo hei in chu pang ai ang khan tan pui ta a tha ka ti thot hei chu wala tuna item kan review ho kha ARICKY dor tanga kan ho ania anin review tura min pe kan nia ador dule mamo chuan in lova pan mai don nia ARICKY dor hi Dawrpui Bazar tech system ason oma dor omnei la rai vaklo amara chu thila nei thae mema camera mamo tele khatiang phone thil te po mamo nei chon lova pan ve chi khop me